Reka twongere rero tubahereze ikaze irambuye cyane bakunzi ba Shema Chronique aho muri mu bice bitandukanye. Reka tubifurize kugubwa neza, reka tubabwire tuti rero amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Ikaze kuri izi page n'amakuru menshi cyane ku byo tugarukaho, ku byo turebera hamwe tukavuga tuti tubagezeho, tubabwira amakuru yose abatugeraho. Tugiye kubana na Kuromboka muri iki kiganiro, ndetse kandi ibiganiro byinshi cyane tugiye kongera kugarukanamo kugira ngo tujye tubagezaho amakuru menshi cyane, kugira ngo tujye tubabwira byinshi cyane. Bakunzi bacu rero ndabasaba gukanda subscribe kugira ngo dukomeze kubana. Baha ikaze kuri izi page n'amakuru menshi cyane arambuye cyane tugiye kugenda turebera hamwe, mukanda subscribe kugira ngo tujye tubana. Tugiye rero kugaruka tunasesengura inkuru nyinshi cyane, aho tugiye kwinjira mu nkuru zigiye zitandukanye, yaba muri Kivu y'Amajyepfo, Majyaruguru ya Kivu, hose rero ni byinshi tugiye kugenda turebera hamwe. Murakoze rero kugira ngo tubane kuri uyu murongo mugari n'izi page zikomeye cyane. Reka tumuzamure twumve ko twamubona. Aha, Kuromboka rero ndabona tumubonye, reka tukwakire bwana Kuromboka. Hello. Allo, Komera cyane Kurombo. umera muvandimwe muwani wanje. Umeze utumeze ute? Ndaho meze neza, ndashima Imana rwose nta kibazo. Tuguhaye ikaze kuri izi page n'imirongo migari y'amakuru tugiye kugenda tugarukamo. Yes, Aha. nanje ndabashimiye. Njego. Amaya makuru rero ndagira ngo tuyahere mu mujyi wa Bukavu. Turabreaking ariko tunasesengura byose bigendana mu rwego rwo kugira ngo abantu bagende bumva ibishya bihari. Bukavu none aha bimeze bite? Ubundi ngatangira kubaza ibibazo tukinjiramo indani abantu bakamenya buri kimwe cyose. Bukavu ubu ngubu turi kuvugana Eh. ni kuvugana ubwoba buri mu baturage mu rwego ruri hejuru, Njego. kuko anytime Bukavu ishobora gufatwa ikagarurwa mu maboko ya Wazalendo, Yego. kuko turi kuvugana hano Mm. bice byinshi bigize Bukavu biri mu maboko ya Wazalendo. Yego. Ntabwo mvuga ati ibice byinshi bifite Sud Kivu, Mm. kuko byo ugenda Walungu, Bwaungu, Ngweshe, Kabare, Mhm. bimaze gufatwa na Wazalendo. Mm. Hasigaye ahantu hamwe na hamwe, Mm. ariko mu bice bya Bagira, kandi umuntu iyo uri Bagira uri mu Bukavu deja, Yego. gace Kabagira, Mbobero, ukaza za Kavumu, za Miti, hariya hose Wazalendo barahabayirizwa, ndetse na M23 irabayirizwa ahantu hamwe. Yego. Ni kuvuga tuza mu axe ya route numero 5, Mhm. mu bice bya Banzi, Nyangezi, Nyantende, kugera mpaka za Kaziba, Mm. Wazalendo barahari. Yego. Ni kuvuga Wazalendo bari mu bice byinshi cyane, aho M23 yari irimo kurwanirira cyangwa yari irimo kuyobora. Yego. So navuga ati M23 isigaranye mujyi wa Bukavu gusa, centre nayo ni kuvuga ni centre, kubera ko ubu ngubu Wazalendo bamaze gutangira kugaragara cyane mu gice twinshi twa Bukavu. Yego. Nuko bimeze. Aha, rero ndagira ngo duhuze ibintu n'imibare turebe se bihurira hehe. Urabizi M23 ifata ibice cyangwa se iyifata bimwe mu bice muri Kongo, ihera mu mujyi wa Goma, ariko Kongo yakora contre attaque igahera muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi biravuga iki? Birasobanura iki? Twitegura iki? Ntabwo mishobora Bukavu iravamo, ntabwo mivamo uko biri kose, kuko urebye tukimara kuhuza imijyi yombi cyangwa ama province yombi, turaza kureba ko na hano muri Nord Kivu ahantu henshi M23 ntabwo kibayirizwamo, cyane cyane nka Nzulo ntabwo bakiriyo. Yego. No mu bice bimwe bya Kiwanja
ntago bakiriyo. So urumva ko barimo barabakura mu bice byinshi, cyane ko bisa nkaho imbaraga zabaye nkeya kuri M23. Yego. Uyu munsi hagaragaye inama y'igisirikare cya M23 hano mu mujyi wa Goma. Bagiye kuvuga mu bintu bigendana na counter attack. Yego. Ariko urebe ni na maesheke kuko nago bakiri benshi. Nago bakibona abasirikari benshi bo kujana ku rugamba. Yego. Bisa nkaho ari ibihugu bimwe na bimwe bibavuyemo. Ya nuko bimeze. Yego. Uti rero birasa nkaho ari ibihugu bimwe na bimwe byagiye bivamo, uti ntibakibona abasirikare bajyana muri axe z'urugamba. Koromboka ko mbona kuva Joseph Kabila yaza hari impinduka zigaragara muri M23. Ibingibi wewe bihuza gute? Impinduka zimeze ute? Urabona ko rwose navuga ngo abasore basubiye inyuma ku rwego rugaragarira buri muntu wari wese. Ibyo bari biteze nagari ko byaje kumera. Nuko njyewe nasesengura. Biterwa n'ukuntu bari bazi ko Joseph Kabila azaza abatizi muhiri cyangwa imbaraga. Yego. Yuko afite izina muri Kongo. Ariko ntabwo bari bazi neza ko abantu bamaze kubara Joseph Kabila nk'umugambanyi w'igihugu. Yego. Uko niko njyewe mbibona. Uko nta kuntu waba wari uri perezida. Yego. Urugwana buri munsi na M23. Hanyuma bije kugaragara ko ari wowe uri nyuma ya M23. Ni kwa kundi muntu yirwana wenyine. None ni kuvuga mu gihe cye M23 ntabwo yigeze kubaho, ahubwo niwe wabayeho. Yego. Urumva ko ubona ubugambanyi bubi cyane. Ukicisha abantu ijuru y'ibyawe, ibitekerezo byawe. Yego. Nana kuvuga ati ibi bintu tubireke dukorera igihugu neza, igihugu gitera imbere. Ikindi ikosa nini cyane Kabila yaje gukora ni nayo yatumye na M23 nayo isa nkaho yiguye mu cyondo. Kuba ari musenatere. Yego. Ariko noneho yaje kumanuka mu gace umwanzi arimo. Ibyo nabyo byatumye manota ye imanutse cyane. Yego, ni ikihe cyizere Wazalendo irimo iratanga? Ese Kavumu yarayifashe ntirayifata? Kavumu yarayifashe ariko ntabwo irafata ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ni ukuvuga ngo aeroport niyo M23 giherereyemo. Aeroport na gace kamwe ka Sepake ya Kavumu. Ariko ubona ko mu mamodoka zijya Bukavu ziva Bukavu zijya Kavumu ntabwo ziri kujyayo. Yego. Ambutiyaje mu bigo by'amashuri ku munsi w'ejo nabonaga abana basubira mu mago batarimo barajya kwiga. N'ubu niko bikimeze? Ni nako bimeze kuko Wazalendo basohoye itangazo bavuga ati ntabwo bashaka abana ku mashuri. Yego. Biravuga ko abasore barimo bariyambura iniforme barangiza ngo bakinjira mu baturage. Niko kuri ubwo ndavuga ku ruhande rwa mama 23. Nagaragaye ari amafoto n'amavideo zihari zigaragaza uburyo icyo bari kuriyambura bakambara gisivile. Yego. Uburyo bakinjira mu giturage mu baturage. Yego. Barimo bariyambura uniforme n'ibindi bikoresho byose bakajya mu baturage. Rwose kabisa. Yaba ariyo mpamvu Wazalendo irimo iratanga amatangazo ivuga iti abaturage mugume mu ngo. Ikintu gituma Wazalendo bari gutanga amatangazo. Yego. Ni kugira ngo abaturage bataza kukomereka. Ni cyangwa kubifiramo cyane kandi abasirikare nibo bagomba kurwana. Yego. Haravugaga ngo FRDC ihunga intambara bambura imyenda, ariko tusanze ko nibo bahunga intambara kandi bakambura imyenda ntambaraga bafite. Ibyo baho mu rugamba buri muntu wese yamerewe nabi nawe nta kundi wakitabara. Kera barasekaga ngo
ngo gisirikare cya Kongo gihunga urugamba. Oya nawe utahunga umuntu wese nawe umerewe nabi narizi ko watahunga ntago bibaho nagari mukerisha bambaye umubiri nabo ni nk'abantu nabako nako basi nk'abantu n'abantu bambaye umubiri ibyo byo ntabwo byatungurana wenda nuko ubundi umunyarwanda abanga akebo kagiye bamugarura muri rusange kugira ngo ubyumve neza. Numvaga ngo n'abantu bibihebe bazi kurwana cyane ntago batinya intambara barishora mu ntambara bakageraho bakarangiza iyo ntambara. Nayahe makuru ufite kuri Uvira ko bavuga ko ngo bagiye kuyifata ibyo bintu n'ukuri? Nibishoboka. Abarundi barakaniye na Wazalendo iri hariya. Wazalendo bamereye nabi abarundi. Iyo ngiuza Minembwe amaze gufata ahantu hanini hasigaye centre ya Minembwe. Urumva ko nuza twirwaneho nambaraga ifite hakurya. Twirwaneho ahubwo yaracecetse kuva amakanika aba yakitahira rwose urabona ko byanze. Sibye nivyo nuza bari bamaze kushiraho undi umwe se Matama. Ariko nawe byumereye nabi. Aho ni muri Kivu y'Amajyepfo. Muri Kivu y'Amajyaruguru ho byaramutse bite bihagaze bite? Reka duhere kuri icyo kintu ubundi twongere twinjire mu tubazo tugiye dutandukanye tuba tugira ngo tubarize abakunzi bacu. No kuvuga hano CMC nayo iri kubakubita na APTL. Yego. Na ARPC. Ya Kibido birimo birakora kazi hano muti urimo urakorwa kabisa. Mu minsi ishize hano muri Nyiragongo nuza Nyatura. Yego. Zabakubise mpaka barumva ikimwaro. Apaseri sarya burani yageze hejuru ya aeroport muri nuza. Muri Rusayo. Yego. Narabyumvishe. So urumva ko muji wa Goma, muji wa Bukavu no wa Goma. Iri marembera n'ubundi. Kwakundi bageze kubafungirana. Yego. Ni nako nabo baje kubafungira. Isa ngaho babaretse binjire bakacomokera inyuma yabo nabo noneho. Yego. Kugira ngo nabo babafungiranye noneho turebe aho bazatambuka. Kuko ndabizi ko mu Rwanda ho nago bajya. Yego. None bazizugunya mu mazi noneho. Amnesty International na Human Rights Watch baratangaza ko M23 irimo irakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ikiregura yuko yo itabikora ahubwo Wazalendo na FARDC aribo bahohoteye abaturage benshi. Nihe komanteri urabivugaho iki ese bivugwa kuri M23 byaba ari ukuri ese bivugwa kuri FARDC na Wazalendo byaba ari ukuri? Ni ukuri kwambaye ubusa kuko ibyo tubona hano twese tubivuga kenshi ahubwo bajye batureka natwe tuje tukura amaraporo. Yego. Kuko twe tuba turi kubibona. Ibi yakozwe hano mu gihugu cyose na Kongo hano ni nagahoma muni. Yego. N'ubwicanye ndengakamere. Urebye abasore bapfuye bageze kurasa abasore 18 cyarimwe. Yego. Kandi abasore barahunze bakongera mu gipango kimwe bakabica hariya M20. Kurasa abantu ku mano y'inyandu ejo bundi wabonye Bukavu bintu byabaye? Narabibonye kabisa. Umusore bamurase ku mano kandi ariko basaba imbabazi. Bakavuga ngo angusha ule kabisa. Ariko wumva ibyo bintu byose n'ubicana indengakamere. Hariho bana, hariho abantu bakuru, hariho ni kuhungabanya mutwe w'abantu. So ni kuvuga kuri ya population ya Kongo ifite ubwoba bwinshi cyane kandi icyo tukeneye ko bari abantu bari kubikora bahanwe. Ko M23 ivuga ko ibyo byose iyo miryango iyishinja bikorwa na Wazalendo byakozwe na Wazalendo na FARDC urabivuga hiki? Wazalendo uri hano igoma. Ubwo nacyo ni ikibazo twakibaza. Cyangwa ari Wazalendo uri mu mujyi wa Bukavu. Nabonye ku munsi w'ejo wabitangaza ndavuga ni nzakubaza. No ni kuvuga nimba bavuze kuriya
ni kuvuga baremera ko ntabwo barafatana bazarendo bari mu mujyi wa Goma kandi byaragaragaye ko bahafashe Korombo. Ubwo se ujye kuba batwerera none uzashinja umuntu umaze kuhunga? birumvikana. Ayo rero ni amakuru menshi cyane Koromboka tuba tugira ngo tugeze ku bantu. Reka mushimire cyane ku bw'aka kanya, ndetse nanashimira abakunzi b'Rwanda News Plus mu bice bitandukanye baherereyemo, abakunzi ba Shema, nk'uko mubizi ko twabemereye ko tugomba kujya tubana namwe. Murakoze cyane. Murakoze.